te hei, uri te hei, noko no whakatau ha, whakatau kai runga, whakatau ha, whakatau ki raro, whakatau ha, ko te mātuku mai raro tonga, ko ia i rukuhia manoa pau roto, ko ia i rukuhia manoa pau aho, whakatina ki a tina te mori hua ki e pupu ana hoki, e wawau ana hoki, tāre watu au e ki a eke pānuku eke tana roa, hara mai te toki, haumi e hui e, tā e ki e. E te ti, e te tā, nau piki mai, nau kake mai, nau mai, haere mai ra e koutou, mai tawhiti, mai tata, haere mai a taringa nei, haere mai a kanohi nei, haere mai a wirio nei, nei tātou ki roto o tēnei rohe, whakaori, ko matiu tēnei, e pāho atu nei ki a koutou, ko te Atiawa Toa, ko ia nei mātou, kei tēnei kāina, kei tēnei kura, te kura o Rathkeale College, ki roto o whakaori. Kei konei tēnei kaupapa whakaharahara, te whakapihopa tana o Waitohiariki Quayle, me ki te wahine Māori tuatahi, ki a Honoretia, ki tēnei tohu, tēnei taona, tēnei tūna, hoi anō e tātou mā, kei taku taha nei, ko weremu, ka huri atu ki a koe e hoa weremu, kaupapa whakaharahara i tēnei rangi e hoa. Tēnā koe pā, ko tēnei rānei tino rangatira tātou te hāhi mihinare, kia noho ake nei roto i te wairua, ko tau nei tēnei rā. Hako te makariri, ko puta katoa mai te iwi Māori, te iwi mihinare, me rātua ngā hāhi Māori huri no Aotearoa, me takurongo ko ngā mema hoki o te paremata ka taimai, me nā katoa ngā iwi ko tau nei tēnei rā. E hoa e te kia māra mai ki wā tātou kai mātaki mai, kai whakaroko mai, hea te tino take kai konei tātou kai tēnei taki wā, kai roto i tēnei rohe. He hara mai, i te mea hara mai te tahi āhua o tēnei kaupapa, tēnei te rā Motuhanga o te tahi Pihopa, ka mutu ko te Pihopa wahine Māori. Nā, wā tuatahi te anō tēnei, kua tai mai tēnei o ngā karere ki Aotearoa whānui, kia tai mai runga i te karango tēnei rā. Tēnei te rā ka whakamutuhia hei Pihopa wahine Māori roto i te hāhi mihinare. He wā tuatahi anō tēnei, kua rangatira tēnei rā i aia, i a te Pihopa Waitohiariki. E hoa, ki tau mōhio, ki roto i tēnei hāhi, ko tirohia atu anō etahi atu wāhine ki te pēa ki te kaua i tēnei tūna? Ka haure i tō te wahine e haere nei hei Pihopa i roto i te hāhi Māori, he wā tuatahi tēnei, he timatanga hau tēnei mo te hāhi. Nei roto i ngā taumaha ko pahure nei, kua tū mai ngā wahine hei pirihi, ko puano te wāne, ko taimai tātou ki tēnei tau hau, ko kita ake tātou he puawai hau tēnei, he karanga hau tēnei, mo tō tātou hāhi, kia tū te tahi wahine hei Pihopa Māori o te tahi o ngā amorangi o Aotearoa. Nā, kei te mōi o tātou i pakeke ake tēnei whai ki konei ki roto i tēnei rohe, tōna matua, tōna whaia, no konei tonu. Tērā pēr ki tēnei rohe, ki tēnei takiwā nei, he tino honore morātai, kua tū tēnei wahine, hei te Pihopa wahine Māori tuatahi. Koe tēnei ko te mea nui o tēnei rā, ne te tai mai ki te tautoko i tō tātou hāhi e haere pēnei te huarahi. E haere pēnei te huarahi ki haka wātea mai ai ngā wahine kia tū hei Pihopa. Mera wāke ko te mahi o tēnei rā, he whakarangatira i tō tātou whaia. Ka mutu tēnei rā, ka puano tēnei rā,
ka metea ia, koe ko te pihopa hau o tēnei o ngā amorangi o te upoko o tika. No reire, kua rangatira. Te āhua nei, kua himata, te pōhiri ka te rongo atu i ngā karanga, ka te kite atu rai i ngā wāhine e rārangi mai nei, ki te mahi wā rātau mahi, ki te taki i te rangi. No reira, ki tō mōhio, haha nei te tino tika nei i tēnei wā tonu, kua i kai te pōhiri tia. Kai te mohi ono tātou, ko te motu tēnā, ko te hāhi tonu tēnā. Ko te motu wetahi, ko puta mai ngā iwi, ngā hapu, e tata mai ana ki tō tātou rohe e tūnei tātou, te whakaoriori. Nā ko ngā ope katoa ko hara mai, ko tai mai i te taituke rau, tai atu ki te pito o tātou o te waipaunamu, ko huhi katoa mai, wene o ngā hunga mai ngā tōpito katoa. Ngā kura hoki, ki tātona ngā kura Māori, ko puta mai, ko te hukarere, wena atu o te aute, ko huhu katoa mai rātou. Me te kura haukainga nei, Rathkeale College, ko tai mai, hei tino tautoko i tō tātou kaupapa nei. No reira tēnei kura, he kura karanga mihinare nei? Ka karanga mihinare ano te ingoa, me te wairua tēnei kura. Ngari ko mātou kura mihinare tuturu ko tai hoki mai te rānei. Koina tēnā kei te me ki pēr puetahi o tātou kei wahona ka arepe ai te mōhio, ko nā kura pēnei a te aute, koe atu nā kura Māori pēnei. I tēnei wā tonu ko te aute, te kārite o te aute, me hukarere ano hoki. Hukarere ano. Ari tini atu anō ngā kura o te hāhi mihinare o Aotearoa. Ari ko aua kura e rua, kua pupuri te mana i te tikanga Māori o te hāhi mihinare. Kia whakamāramahi atu rā ki wā tātou kai whakarongo, whai kai mātaki mai, e toru ngā tikanga, ne? E toru ngā tikanga o ene o te hāhi, e toru ngā tikanga ko pūmau nei, ko te tikanga Pākehā, te tikanga Poronihia, ko te tikanga Māori Noki. Nā hoino te aho ka heke mai mātou o te hāhi mihinare, e ki nei ko te mihinare tanga puta mai tō mātou mana Māori. Nā kai te kite atu i nā kuia nei, kai te mohi o tātou nōwhea nā kuia, kai te kite atu i pēnei te stole. Nā kāmeta nei mau nei rātou. Wene mau nei wā lātou kara Māori nei nā no roto mai o te tuhiamorangi o te mano te wheke. Puta mai ki te tautoko i tō rātou pihopa a ngarahu kāteni te rānei. We tahi atu ki te ana no te tautoko rau, e tautoko ana i tō rātou pihopa, ia te kitohi kāhu. Me we tahi ano ki te au ngā haukainga, kua puta mai i te ope manuhiri tēnei rā. Hei ara hinei ngā kuia no rā waho, no tā wāhi nā noroto mai e nā o ngā rohe puta noa i te whakaoriori. E hoa he tino tikana tēnei, e mātaki atu nei tātou, ko nā kukuia, kai te haere tuatahi atu ki roto i te kaupapa. Me pēnei ka tika, i te mea, ko pēnei te hāhi mo te wāroa, ko te hanga o te hāhi he hanga wahine. Nā ko rātou ki mua, ko ngā tāne ki muri ahakoa peheke te kōrero ngā tāne. Mo he tūnei tātou ko ngā wahine ene e titi nei te mana o te tāne, nā rātou anō te mana o tēnei rā. Kei a rātou te mana i tēnei rā. Nā rātou e mahi i te aha laini, kia oti pai ei, kia tutuki pai tēnei rā, i a rātou e mahi nei wā rātou mahi. Ki tā mahau hoki a Jini te Pāko puta mai, koe te tahi o ngā mātanga wahine, kaha pupuri nei i te mana wahine o te hāhi, o te mana wahine o tiwi Māori. Nā koe te tahi, Ana, ki te atua hau i wētahi o nā deacons, nā pirihi o te upoko o te ika e tūtū mai nā, i nā tūru o te haukaina. Koe te rai ki te atu rā tātou, kua reri nei, anō nei, kai te whakahaere ia i tēnei rangi, kai te moe o tātou. Koe anō tēnei tūnei? I ki te atu, kai te pai. Hoi anō. Kai te moe o tino tātou te tokohia ka tai mai, te ahua ki taku ki tēnei toru rau, whārau, tērā taki wā, me te aha, kai te huri atu, kai te haere tonu mai. Kai te ki tonu tō kāpāka i ngā huna ka tai mai. Mo hanau tātou te Māori, ka tureiti mai, te nuinga, ka putaraini ki te hakari. Engari ko ngā mea tuturu, ko tai mai nena, ko hoake wēnei roto i te whākaraka i tāta nei. Nā ki te mātou ngā pihopa e rarangi ana ki mua, ko te pihopa te kitohi pikāhu tērā, e tūtū nei, tatari ana mo ana hoa pihopa kia puta mai, ki mua. Te tini o ngā wahine ki te ana, ngā kanohi o te kāhui wahine.
ne he kaupapa ko pua wai mai rāno i te hāhi mihinare. Ki te ana hau ngā pia nei, he hononga tō rātou ki te hāhi, ki te hāpori, ki te iwi whānui katoa. No nā ka me te mau nei rātou, no nā rohe wena, no ia tanata rānei. Ai, ka haka wewe hea tu we nā kala no hea tēnā wahine, no waitana Pihopa, no wai anō tana mana ko puta mai te rānei. Ko waua tangata nei tū mai, ko te Ati Pihopa Piripi, te Ati Pihopa Don Tami Here Kai Muri, me Ati Pihopa Femi, ko ene ngā tokotoru o te hāhi, ngā Ati Pihopa o te hāhi mihinare, puta noi ao te aroa. Ki te atau i a Tanata Pasifika i konana? Tangata Pasifika ko tai mai, mea poronihia ko tatu mai tēnei rā. Hei tautoko ake nei ngā kaupapa o tātou nei o ngai Māori. E hoa ka ki te atua hau i nā hāte, e rereke te tai o wena. Ai. Ko ngā mea mau nei te pāpura, te waipolopolo, ko mohake nei he Pihopa tērā. Pihopa tērā. Ke haka wāhi atu ko mohe tuku ko te waiporoporo, ko te tohu, ko te kara, tohu e meana ko te Pihopa tēnei, ko ngā mea tuatu, ko te praki, te mangu, te pango, he pirihi, he riko naraini, me te mau i te karani. I tēnei ata, i mātaki atua, i etahi e maue ni te rākau pihuka ni. Ai, ko kite anō koe, he tohu anō tēnō te Pihopa. Ko te maita e momo. Ai, koiza anō hoki ki wetahi ko ngā mea rākau pupurutia nei. He tohu anō tēnā ki? Tohu anō te tino tapu o te Pihopa. Ko kite ana haurote te mea nei tēnei wā, ko te atirikona ki te kiingitanga, Ngira Simmons e tuake raka, me tahi atu o ngā pirihi ko puta mai te tai tokerau, i akalana tamaki makaurau, ki tānau ngā kara o te waipaunamu ko tai mai. Tawhiti tō rātou hara mai mo tēnei kaupapa, kia kite ake nei te tino rangatira o tēnei rā. E hoa, te kite atu rā, he taipakeke te nuina o a tātou pirihi. E pēnā ana. Ai, toru no mātou ngā young whara e kahana ki te mahi. Tuatahi te aroha, tuatahi ko te pata me te prāo i te tepu engari ai. He nui ake ngā kuia kau mātou e mahi tonu ana ngā mahi ate atua. Ka kite mai koe roto i ngā whakaahua nei e huri haere ana te kāmera. Ka kite atu koe, ka kite mai te tini o ngā Pākehā, o te taha Pākehā o te hae, te tikanga Pākehā ko hara mai nei. Ko rāta hoki, ngā Māori me ngā poroniha ka hari nei te kite, Kua kotahi mai ngā iwi katoa i tēnei rā. He mea rereke tēnei taku ki te atu i te wētahi. Wētahi noho kai te mau i ngā rīpeka. No rātau e tēnā tikana, no rātau ake. No rātau anō e nā tikanga. Kia mātou te tikanga Māori ko puruti atu tēnā tohu. Ki te hunga Pihopa e mau. Kia ki te mai, ko mātou ene ngā hipi e arahine e te hepara, ko te hepara tēnei mau nei te ripeka, nā ka hoki pēnā tuki ngā mahi o te karaipitore, nā ka ki te mai ko hukarere, ko te puta mai i tēnei wā, no rātou kara. He me taki kare kore te hari, te koa, ki te kite i wā tātou rangatahi, e whakaururu mai nei. I tēnei rangi ki te atua, i tētahi rōpū, ko te amorangi ki mua, ko te hāpai o ki muri. Nā ko rātou tēnā rōpū, ka haru mai rōpū rangatahi, ki te tautoko, ki te āwhina. Kai te pērā tonu, puta noi te motu. Ko kaore tuatu i tēnā ko te whakawhanaungatanga. E kore miniti a mātou te hāhi mihinare, kalanga hia te taitokerau, ka haere katoa te hāhi, kalanga hia te waipaunamu, ko puta katoa. Ngā taha katoa o te ao te hāhi, ngari ka muto o te ao Māori. Ka haere katoa mai ngā hunga te tautoko. Ia hākua ke tō whakapono, he mihinare, he katorika, he rātana, he hātana reini, nā ko puta katoa i tātou ringi te rā. Kia ko tahi ei tō mātou noho, kia takitahi ei te mahi. Kuri te katoa e nā mahi, ko te inoi, ko te inoi. Ko te hāhi ano te hāhi ane, ko te inoi, ko te inoi. Ko te atua, ko tahi ano te atua nei. E hoa me taku whakapāha atu ki wā tātou kai mātaki mai i te kore tino mōhio ko ai e nei mārei kura e rongo nei o tātou o rātou reo. E nari, kāre kore ko te haukaina. Nā, te haukaina e kore rohi ake nei ko ai te haukaina. Ko kahununu, Ngāti Kahununu, Wairarapa, ko
pea koe atu nā iwi o tēnei rohe. He tini ngā iwi e tātai nei ki tēnei amorangi, ko te ingo tēnei o ngā amorangi, ko huaina mai, ko te upoko o te ika. Nō reira ka kite koe tēnei whiore o Aotearoa, ko kapo katoa i ngā iwi tokomaha. Nō reira ko wena katoa, ko ki tāna hau e tahi no roto mai o Ngāti Kahununu, ko tū mai, we tahi anō ngā kuro o Wairarapa, ko Tuake Raka, kua whakatōpu mai rātau, ki runga ki tēnei o ngā kalangarangatanga, ki tēnei rānei. Ki tāna hau, te tini o ngā tāngata, puta noi te ao kua tai mai i tēnei rā. Me te kipai o te taumata o te paipai kei ngā taha e rua, nore he tohu anō e meana kia tātou e tika ana ngā tikanga o te hāhi. Kei te tiro atu rātau ki a rātau i runga me ki te ori te tana o te mana o tēnei ki tēnā i tēnei wa. Hoi anō re e koutou e whakarongo mai nei koutou ki ngā pāpāho Atiawa Toa ki kone ki te kura o Rathkeale College. Nā ko hau tēnei, ko Matiu, nā ko Takuhua, tanata mōhio ki wēnei tikana, ko Wiremu Anania, nā ko Māua wēnei, e taki haere nei i wētahi kōrero, hei whakakiki nā whāruarua, kia kore ai, anei, kei te kite atu rei, wētahi meki, wētahi o ngā tino pau o te tai rāwhiti. Ko Herewini tēnei. Herewini parata, Māui tano hauma. Ko te atirikona mo te kiri tōna. Kei kona, kei te kite atu i a rātau. Mohi ona tātou, me he mea ka mahi Māori rātau, ko te katoa rātau, ka tū ki te kōrero. Ka kite nei tāu e hoa. Pena nō ko mohi ake nei, ko te kaupapa o te pōne, ko te karakia ke tēnā. Te atona he tini ngā kākā wahunu ko hakararangi ake nei? Ai. He oti nei a pōpō. Nā ko ai rau e nā. Hoi anō, kei te rongo atu i a rātau e taki nei. Kei te moe o tātou Te tikanga i tēnui te tuku karakia pēr ki tāti nei te wahanga. Nā, ai konei nā ka whakaro ake a hau i nāna wā tātou tikana. Me hoi te waha, i te waka i te karakia, me haere tonu rā nei. No reira, hihia katoa au ki te waiho e nari i tērā pea, ko te tino mahi i tēnei wā, kia haere tonu nā kōrero. Waitohiariki e hoa. Koe atu wana hoa, kei tēnei taumata e tū ana i tēnei wā ki roto i te hāhi. Me ki, kei tērā taumata o te hāhi, te Pihopa tana, te āti Pihopa tana, te Pihopa tana. E wāhine atu anō wā tātou, kei tērā atu? Ka hori te tikanga Māori, koe anahe i tēnei wā. Engari he timatanga noa tēnei, me ka puano te rā hau, ki te mei mātou ka pehe te haere wene ngā mahi. Ngari ko te meke, ko whakatōpu mai, ko whakakotahi mai te hāhi, ki te mirimiri o nā rekereke, kia tiro pai ei tana hanga i tēnei rā, mo hena hau ko ngā morangi katoa, ko hara mai ki muri ki a, ki te hāpai atu ngā mahi o tēnei rā. Ore kau he wahine Pihopa atu koi anahe i tēnei rā. Ngari anō pēr tēnā, ko ngā rā ka heke mai ki a tātou, ka kite mai ngā hua hau, ka puta mai ai roto e nei o ngā mahi mana rangatiratanga o te wahine hei Pihopa i roto te hāhi. Ana, ki tō mōhio, kei te pēhea te rā, te whiri tana o nā tikana Māori ki roto i te hāhi, koro apea e whiri ana, te āhua nei, kei te kōrero mai koe, he hou. Kei te whakahau haere te hāhi i anu. Kei te pērā tonu? E pērā ana. E titiro ana me te anga whakamuatanga o tō tātou āti Pihopa, Don Tamihire, ki tua. Hare te mea ka noho pēnei mo ngā tau e hiake, ngari ka haere tonu ngā mahi, a koe ia hei hepara mā tātou katoa, ngā mea pakeke, ngā mea tamariki pēnei iau. Ka tira e koutou mā, e taringa are mai nei, e mātaki mai nei,
ia mātau e nā whakahaere, nā whakaneke i tēnei wā, ka waihohia nā kōrero ki konei i te mea, kai te kite atu i te haukaina e kakari ana, e reri ana ia ki te kōrero, no reira mō tēnei wā, ko matiu tēnei, Atiawa Toa, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou katoa. Ki te karano tōpua na pakiti tai awa te rera te waka. Waihoa ke rā ki muri wata tai pukuri tai awana tai kia rapuke. Tai ia paha tai tupuri. Ia whio ki muri hiriku ai ki muri. E marangai ki muri waihoka te karu kai waka. O atu ki mua mani atu ki mua ka eke. Eke ki rungara te ratakoto ia tāne kōkiri te ata. Tākiri te ata. Rahine tāne. Uhina tatarei kura, uhina tatarei ora kōwana ki uta. Titi hiarangi hia, keri te kerere te waka i puka i te upoko a takaroa. Ko rapanga te atinuku, rapanga te atirangi, manini tua, manini aro, tangi te kura, tangi wiwini, tangi te kura, tangi wawana, tangi i ere, tangi kōpako. Tūtuki maro te huki uta, o atu rā te tangata ki uta. Turuki, paneke, paneke. Turuki, paneke. Eke ki tai, eke ki uta, a huie, tai ki e. O tira te mihitua tai ki tō tātau kuia. Nāna hoki te huarahi para. Ko tēnei kaupapa whakahira patau nei, ko unei. Kai rungi a tātau i tēnei rā. E kui tēnā koe, me o kupu, hono tahi nei te rangi me te whenua. Te tuarua, kia koutou kaeke. E te ti, e te tā, koutou, te nui, te rahi, te tino. Aere mai, whakatau mai, i tēnei kāinga wairarapa. E mihi ake nei kia koutou. Ki roto i te poho, o ngā hapu karanga, o ngā iwi e rua nei, a ngā tika hungunu, a rangi tāne, e mihi ake nei kia koutou. E harata kutu te tūtaki tahi, e tūtaki tini. Nā reira, a ngā ti rākai whakairi, a ngā ti hine waka, e mihi ake nei kia koutou. Tai atu rā kia ngāti moe, ngāti taui ao, ngāti muretu, o papawai e mihi ake nei kia koutou. Tai atu rā kia tūmaku hiarangi, kia te hika papauma, e mihi ake nei kia koutou. Ngāti rai kau moana, ngai tāne roroa, e mihi ake nei kia koutou. Ngāti pākai ahi, ngāti kai paru, e mihi ake nei kia koutou. Ngāti te kōrau, ngāti ahu, e mihi ake nei kia koutou. Ngāti hāmua, e mihi ake nei kia koutou. Hoi anō, ko tēnei papakai no ngāti hine te arorangi. Ka mihi. Haere mai, whakatau mai. Ko matapihi ki unga, ko te wāo kairangi ki raro. Ko ōpaki e hora nei, me ona mihi ki te tini, ki te rahi, kua tau nei i runga i te kaupapa. Whakahira a tāhua. Haere mai, whakatau mai. Haere mai whakatau mai te whakanui i tō tātau hāia. Te tini o ngā kaupapa, tōna ora nei hana. Te tau ki tērā o ngā taumata, te pihopatanga o te upoko o tika. Kārawe. E hara tēnei āhuatanga, te āhuatanga hohorene kia mātau o te wairarapa.
po tēnei kui o tata. E ka, mai la noa, mohia na mātau, tōna kaha whakapono ki tōna atua, tōna kaha aroha ki tōna atua, tōna kaha tohu nei i ngā kupu o te atua, tōna kaha awhi, tōna kaha arahi, i tōna whānau o te kāingani. Nā reira, haere mai koutou, haere mai ki te tautoko, i tēnei kaupapa a tāhuene. Nei rā, te mihi, o te wairarapa whanui, o te upoko o te ika hoki. Te koutou koe ke, ki runga i tō tātou papa kāinga. Haere mai whakatau mai. Haere mai ni ngā tini āhuatanga e kawenei e koutou pāriki hia, kai runga i tō tātou papa, ka tuku nei te roi ngata, ka tuku nei te kupu poroporo aki te rātau kua ngaro nei. Rātau kua wheturangi hia e tikana te kōrero me kore ake o rātau, kore noi hoka tātau. Nā reira ka mihi tonu, ka tangi tonu, ka tuku tonu te kupu poroporo aki ki te hunga e moini. Haere ngā mate uhua, ngā mate kohinga, kai tēnā marae, kai tēnā marae, kai tēnā marae, urino. Kā te awhiti hono tātai hono ko rātau ki a rātau. Ka lea te whakahua i te ingoa, kai ware kē tētahi, hoi anō ko rātau ki a rātau. Ka hoki anō ngā mihi ka tātau te hunga ora. Nā reira, e aku rangatira, e aku pāu toko manawa, o te hāhi, e aku kai arahi, e ngā kupu, koutou ko whakawhaiti nei, tēnei a hau e tū whakaiti, e tūhu maria e kai mui tō koutou aro. I runga i te karanga, o tōku whai a tōku kuia. Te tuku nei te mihi, kia koutou. I raro i te mana, te korowai, o ōku iwi, o rangi tāwe o ka hunu. Nā reira, haere mai o ka taungi. Haere mai koutou me o koutou kōrero a tāhua whakahirahira mo tō tātou whaia, tō tātou kuia. Haere mai koutou me o koutou aki poi, te kaupapa nei. Haere mai koutou me o koutou kōrero. O tira e aku rangatira, e noho nei te pai toku, te taupata o ngā kōrero. Koutou mai ngā hau e wha, koutou mai ngā tai e wha, koutou kua taunei tēnei mātau e mihi. E te pāpāhere wini te nā. Ko ki mai ki tēnei kāinga, o te wairarapa me o nā mihi ki awa. Ko tira ki kurangi maunu. Nā reira tēnā koe haere tautuko mai tō tātou kuia, tō tātou whaia. Me tēnei kaupapa kua taunei mai uia pata. Tai atu rā, ki tō tātou rangatira. Kia koe, ngāhiri. Tēnā, tikana me noho koe kei tēnei tā. Nā reira tēnā koe tai tō muri mai. Koe anō, kai te mihi ki te taumata o tō tātou iwi o ngā tika hungunu. Ka rira te mihi apai e te rangatira. Nā reira haere mai koutou. E kua whakaritea mātau i tēnei tikanga o te rānei, ko tahi tonu, te kai kōrero kai tēnei tā. A ko te rahi o te pai, a ko whakaritea mātau, i te rau ngā tikanga he haai. I runga anō i te whakaro, e hara i te mea haere mai koutou te whakarunga ki ngā kai kōrero. Konegi, haere mai koutou, i runga i te kaupapa, kua taunei, rā, ko te kaupapa tō tātou, mai e tērā. Te oro nei hana, nā reira, mātau, e tuku nei te mihi. E aku rangatira tēnā koutou. Tēnā koutou e haere tautuko mai tō tātou kaupapa. Tēnā koutou e haere tautuko mai tō tātou whaia. I tō tātou kuia, ko eke, ki te rau ngā kaumata.
Pāmira te mi ka kūtau, mai te upoko te ika, mai ngā ahi, pihingari, kūtau e ka haturu nei ki te tokomo i te whare o te atunga. Tēnei ahakangi i tēnā kūtau, tēnā kūtau. Uri noi tō tātou whare, te ki, uri noi tō tātou tēreti, tēnei au ka mihi kia tātou, tēnā kūtau, uri noa, tēnā tātou katoa. Pile pile te kura, te kura, pana ke te kura, roia warua, ko te kura nui, ko te kura roa, ko te kura o ka pitina tu ai ko. Tēnei te tira ho, tēnei hara mai nei, ko te umurahi nā te patui a piti nau mai e tama ki te tai ao nei. Ia whakahumua koe ki te kai katoa, ki te tūmata kuru, ki te karaonga onga, ngā tairora e ngā hau e kupe i mai hoi te ao nei. Wiki ake kake ake i te toirua rewa, te ara o ka paki, e piki ai ki runga, i roko i nā tura, mai kukuma kaka, hapai o mauri, he waha i pamai, taku wari ne purotu, taku tāne purotu, orua ko te kaue. Ki hono tātai hono, ko te tira waiwa, ko rātau, ka mihi ka tangi, ka tutu, e tuku kora koroa, ai rāma te haere koa. Ki hono tātai hono, ka hoki anō aku nei tihi a tātou te huku aura, tātou ngā kanohi o rātau ngā waihotanga, e taka tūturu ai te pata o te whenua, e te hāpai nei i ngā moi a. Tēnei anō te mihi ake nei te kūtau. Oi anō, me mihi ki te karetiti, ki te kura nei, o Rathkeale, me ki e whakai mai, e whakawāte ai, tēnei kura, hei marae mo tātou, ko tēnei wā, Masterton, tēnā koe, tēnā kūtau. Oi anō, huri noa, tēnā kūtau, tēnā tātou katoa. Hei a kūtau te wā. Ako te wani i hono nui o Ngāti Kahuru, kui wale nui. Engari, tautoko ngā mihi kua tia i wanga nui tātai tēnei wā mai te maitata. Reira, kia rami nui hei tū nui, kia whakatua nuku hei whāriki. Ko tāne nui ārangi, hene ahu one, hene ahu arangi, hene tītama, hene tāranga, muriranga whenua tangaro i te rupit. Māui mua, māui roto, māui taha, māui pai, māui tiki tiki ātara. Papatū rau mai wātū, waka waka tara nui, tara rōrangi nui, ngai ngoro, ngai whare kiki, ngai whare kaka, ngai roki, ngai reka, ngai peha, ngai te take take, ngai te huru manu, toi kai rāka. Rauru whātu. Whātunga kā moia rere tua kā puta tautoki kā moia kā puta rangitāne. Karanga mai. Tēnei taha rangitāne. Whātunga kā moia hotu waipara kā puta tara. Te whanganui a tara, tēnei anō te mihi kia koutou i tēnei wā. Hotu waipara taha titi ue nuku rua tapu rā kai ora. Tama ki te hau, tama ki te rā, tama ki te mātangi, tama ki rei a mai hawaiki. Te kahu āro ru pitu rere tangi mai tā tōriko. Kā moe tama te ariki nui o te waka. Taki timu, hoi a mai. Hei a mai tō tātou waka kia hono.
ki te waka kura hau. Taki tumu, tamatea, tō, ka puta rongo ka moe turi o te waka Aotea, koutou Aotea mana, Aotea maunga, Aotea tangata, tēnei te mihi kia koutou, hoia mai a koutou waka, ki te waka taki tumu, kia kura haupo tēnei wā, hoia mai te waka, taranaki iwi, taranaki maunga, te ati hau nui a Paparangi, te wainui arawa, hara mai. Tamate ariki ni tōtō ka puta rongo kaka ka moe e muri whenua o e nei waka, tīngana, māmari, ngā tuki mato whārua, mā tātua, kura haupo, mā huhu o te rangi, e te pihopa no te nota, mauria mai, hoia mai o koutou waka, kia tēnei pauherenga waka hei whakanui te rā, mauria mai. Ka puta tamate uri haia pokai whenua, pokai mana, ka moia iwi pupu, te kura o poraurangi, o hikurangi maunga, te tiro ki te apu whenua, apu wai, o wai apu, pai kia, poraurangi, a tuakana, hara mai, auria mai o koutou waka, o koutou mana, o koutou aroha, ki tēnei hui ngā tatu. Ka puta kahumenu, ka moi ana wahine toko waru. Tōna mahi wairane. Hene tapu o Kaitaia, te hau tāruke o Pōtiki rua rauhanga o Whangara, rua rere tai o Pōpoi, a tūranga nui a Kiwa. Hene puariari o whare onga, ka hukuro wai arai o te mahia, pau whare kuro o te mahia, rongo mai wahine, o nuku taurua, mahia mai tawhiti. Rongo mai wahine, te mara e toro mai tiki rua, tai no ki ngā mati o Tararua, tēnei te mihi, o te mare kura, te tapairu, o Ngāti Kahunguru, o te iwi Māori, i rongi te whakanui tia o te tapairu tangi tēnei rā, kia Waitohiariki, i rongi te ahua o tō tātou whai a rongo mai wahine, hara mai. Ko kahungunu ka moe rongo mai wahine, ka puta rongo mai pāpā, ka moe ia kia ruapani o tūranga nui a Kiwa, tūranga nui a Maru, tūranga ararau. Hara mai, te tairafi. Ko i te matenga o ruapani, ka moe a rongo mai pāpā kia tūhaurangi o te waka te arawa. Te arawa waka, te arawa tangata, te arawa manoa. Makatū ki te tai, Tongariro ki uta, te whare te iuhiu, te arawa waka, ngā te roirangi, hara mai, he whakanuitia tēneira. Kahungunu rongo mai wahingere, ka puta, tauhei kuri, ka moe tamataipu noa, o te waka mā tātua, te kotaitanga o Tūhoi, te kotaitanga o mā tātua, hara mai, mauria mai ko tō koutou waka, ngā te awa, whakatohia, ngā te manawa, ngā te whare, mai tūhoi. Tēnei te mihi, tēnei taha o Waitohiariki, te taha o whakatohia, e mihi atu ki a koutou anō hoki, i rongi te kotahitanga o tera. Kahungunu ka moe rongo mai wahine, ka puta tauhei kuri, ka puta mahaki, te aitanga mahaki, hara mai, te ewe, hara mai ki hungia tātou kaukapi tēnei. Kahungunu rongo mai wahine, ka puta kahukura nui, rā ka hukuro, tūpurupuru, te rangi tuehu, tūwaka, mahina rangi ka moe tūrongo, o te waka tai nui, te ahurewa o te kingitanga, po te tau, te whero, tuawhitu, tēnei te mihi, tēnei te reo, kia tai nui waka, hoia mai, raukawa, hoia mai, Ngāti Toa, ki tēnei pauherenga waka o te kaupapa i tēneira. Tūrongo mahina rangi, raukawa puta ko kurowari, ka moe a wharerere o te waka tukumaru. Ko nei nā waka e tūtui ai tātou, whiti atu ki te mona raukawa, ki te tauihu o Māui, ki nai tahu, auraki maunga, tēnei te mihi ki te hahi, ki ngā iwi katoa o te waipaunamu, hara mai, mauria mai, whiti atu ki te whare kauri, i rongi te kōrero, anō te pai,
Anō te ahua reka ngā teina tūkana i te kaupapa kotahi tēnei rā ke whakanuitia te mare kura te pairutanga. Eke panuku, eke tangaro, eke te hahi mihingare. Tūruki, tūruki, paneke, tūruki, tūruki, paneke, whano, whano, hara mai te toki, haumea, huia, tāiki. I rongo i te kōrero, ko te amorangi kiwi. Aha, ko kiwi. Ko te amorangi kiwi. Ko te hapai o ki muri, te tututanga tai kono, o te mani mana motuhanga, whai ai peti ti kaurangi, ki te tuohu koe me maunga teitei, e hara taku toa i te toa takitai, e hari taku toa e toa takitini, I runga i te ingoa te tokotoru tapu, te atua matua tō tātou kai ana, te atua tama tō tātou kai whakaora, te atua wairua tapu tō tātou kai whakamā. E whakamā turu te tō mai rangi a te whai ki roto i a tātou. Te au oranga tāti ngana, te au oranga tāhi ngaro, te au oranga tā wairua, ake, ake, amine. E ngāti ati Pihopa. Tēnei anō te mihi kia koutou, kua katu mai kia whakakahui tia mai i tēnei rā. Haumea, huie, tāiki. E ka nuku nuku kameke, ka nuku nuku kameke, ki tiro ki ngā wai o pokerau e hora nei me he pipi whauroa ki tua takoto te whai, takoto te whai. Whiti, whiti, tātata, whiti, whiti, tātata, he rātaua ki tua takoto te whai, takoto te whai. Wai o mā te hani a ngāpui e tūwhenakau tēnei tū. E tū nei haurau te tāuru o te whare e tū nei. Naro te parirau o te whare e tū nei. O te wāhanga i tō tātou kaianga e te atiriko na arataka mi ki apure. I whakarita e tātou te rānei kaue ata e tātou ki pua te arono tō tātou kaianga. Ka mi ki apure, ka mi ki tō teira te Waitohiariki. Nōna tēnei rā ka whakawahia. Ka motuhia aia hei Pihopa i roto i te whae hahi a te atua ka tuiho te tātou katoa i te rānei ka mi. Ka mi e te taumata ngā reo tō tātou whare. E mihi mai nei ki ngā mana, ki ngā i, ki ngā tapu, ki ngā weke nei, weke nei roto tō tātou papa. Mihi mai. Mihi mai ki o mātou maunga whakahi, ki o mātou puke koru, ki o mātou takutai mora ka tau mai raro i tēnei. Tārangi maure e tūnei karangi honei ke tātou katoa mihi mai whakatau mai. Korua tai e ngāhiwi, e hono nei tātou o tātou waka, tāngai te au e tūnei mihi mai, karanga mai whakatau mai. Ko te rā nui o tēnei rā, ko te karaki ki te atu te menu roto o tēnei rā. O tō tātou Pihopa hau pōti ke te tohu, pōti te atu te karanga, pōti tāna iwi te whiri, mōna ka tū, hei Pihopa o tō tātou hai.
ko te wahi ne tuatai ka huru mai ki roto ki te whare Pihopa o te hāhi Māori koe tēnei ki Waitohiariki Quayle. Mihi mai whakatau mai. Tēnei rā ka kākau te aia ki te kākau o te Pihopa. Te kākau o te Pihopa e kākau mana, kākau tapu, kākau manaki. Koe au e tūnei. E manaki nei te iwi. Te kākau huhia ki runga ki ai, te rākau puri tēnei te Pihopa. He rākau tono, he rākau tika, he rākau āwhina. Ki te iwi, ki te hae, tēnei ko tau mai mihi mai, whakatau mai harata, e mere, e reo, ko tō koutou potiki, tō koutou teina tēnei potiki e te tonu. Koe a hau, i hikoi mai a hau te taitokerau a tau mai ki konei, koe te papai takotui hone. Ke te iho, ke whākau te ringa ki au e roti tēnei kareki e whakawahi, tēnei kareki e momotu, mōna, tatu aia, hei Pihopa roti tō tātu hai. Koe e ka miki tūpoko o tika nō nei. Ka āti riko na Don e Bill, ngā wirimweno e rua noho nei, ka mihi kia koutou. E whakahare nei, te hāhi o tūpoko o tika, mai te hekinga mai, o tērā o tātou Pihopa o Pihopa muru. Ka mai kia Waitohiariki te rānei, o tike o tuhua koia. Ka tū hei reo, hei Pihopa, hei aporei. Hei aporei mo te hāhi, mihi nare ki roto tūpoko o tika, e Pihopa mo te hae tapu a te atu puta no te ao. Puta no te ao, tā mai e tātu katoa e tau nei te rāne ni mai. Ko au tēnei ko te taituka nei ko eke nei. Ko tau mai, ko uu mai, ko pai mai ki uta, i roto i tō tātu whare e tū. Ka mutu tēnei kareki e whakawahi, ka huki au ki te kāinga. Mātou me tō mātou ope, hikoi mai, mai te ngā pui ka tau mai ki konei. Ki te iho tēnei kareke whakahirahira, koe e ka tuatu ka mea kia koutou. Ki au, ke manoa nui harata. Koe e nau e mere, Owen, o tō koutou whānau. Tā mai ki te Pihopa hau, kia Waitohiariki e tūnei te rānei, kurino tō tātou whare, tēnā koutou, tēnā koutou, tēnā koutou. Tēnā koutou heke roa. Whakarongo ake au ki te hire o waha o Māui e ki mai. Ko ia te wakane ka maunu ki te wai, ka wai ki te moana, ki ua ke tanga matau, maua ke tona ika, o Aotearoa. Utia ka ai ke kei runga whakaete e te mai, ko hipurai. Te maunga rongo nui e rongo nei ngai. Te pekenga mai o te manga o ruroa, horo peka peka ngaua kino tia te whatuaro o te ika, roa a Māui e tagotone. Ngāti kahumunu, rangi tāne, whakatau mai o tuākana taina, ko whakaemi nei, i runga, i te wairarapa, ki te whakanui, ki te whakahonore, ki te tautoko, te waitohi, te whakawahia, o tā tātou tamāhine, tā tātou tamaiti mokopuna, hei Pihopa mo te hāhi mihinga. Hei Pihopa mo te hāhi mihingare, o roto o Aotearoa,
me o tātou tuākana taina o Polonihia. Tēnei te whakaeke nei, te whakanui, te tautoko i tēnei rā nui whakaharahara mo te hāhi o tēnei taha o te ao. Whakatau mai i o tātou mate, e hika mā, e kore ārikarika tēnā me te mate, kei runga i a tātou. O tātou maunga whakahi, o tātou puke kōroro, o tātou waikaukau ko whakaemi mai, a ki roto te wairarapa, ke tangi tahitia, ke mihi tahitia, o tātou mate kātika. O te kōroro mō rātou, haere ki te pūtahitanga o rehua, ki te huinga o te kahurangi, ka o tia tuai. Tātou e tau nei, e ki ana te kōroro haruru tapu ai ki runga te malae, kā ea. No reira, ka apiti hono, ka tātai hono. Rātou te hunga mate kia rātou, ka apiti hono, ka tātai hono. Tātou te hunga ora e tau nei, tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. Koe anō, te waka o tāki timu. Ngāti kahungunu, rangi tāne. Tātou ngā uri a whātonga. Ngā uri a toi kai rākau. Ere te mea. E kōroro ana ki era o tātou tīpuna. Engari, ka hono atu ki ngā kāwai, ki ngā tātai. E ngā hiwi. Hola pakatoa o tātou kārangalanga. I o kōroro, no reira, ko tāku mahi, he whai i te kōroro. He whai i te kōroro. Ke koro nei tātou e noho, o noa, ao noa. Nā reira, e mihi ana, ki o tātou kāpehu o te hahi, anei te tokotoru tapu e nohone. Ko whakakotahi mai, i tēnei rā, hei whakawahia, i te tamāhine, te tuahine, te kōka, hei kahurangi Pihopa i roto i tō tātou hahi. Nā reira, ko te amorangi o te taitokerau, ko te amorangi o te upoko o te ika, ko te amorangi o te manawa o te wheke, ko te amorangi o te waipaunamu, ko te amorangi o te tairāwhiti, ko tai mai, hei huruhuru mō ngā waiwai, o te tuahine, ākuni, ka whakawahia. Tāpiri mai, ko ngā meki ko ngā amorangi, o te tikanga Pākehā, mai i te waipaunamu, ki te ika Māui nei, tae toki ki ngā amorangi o tātou tuākana taina o te moana nui ākiwa, o Polonihia. Tēnei, kua mai, me ki he huruhuru mō ngā waiwai o te tuahine ākuni ka whakawahia. Nō reira, e hari te mea, he aha, e olonga ngākau te kite i tō tātou maru e hika mā. Kapi katoa o tātou kāwai, oroto i te hāhi, oroto i o tātou kāwai tangata, oroto i o tātou kāwai tīpuna. Me taku mōhio, te katoa o tātou ka haere ki te karakia, ia rātapu, ia rātapu, ia rātapu. Hei te rongo atu, i te maru o te hā, o te atua, ki roto i a tātou. Nā reira, e ka mā, tēnā koutou, tēnā tātou, kia ora tātou katoa. Wei anō, anei te himene, hei waha i a tātou, i mua i te tomokanga i roto i tātou karaki o te rā. E te atua, waru.
mā kia tau te o te mauri tiunga kia tātou katoa. E te Pihopa e Waitohiariki, tēnā koe, tō whānau, o hapu o kālangalanga. Tātou e tau nei, tēnā koutou, kia ora tātou katoa. Ko weirarapa, ko weirarapa. Ko te karua ki kakarapa, ana ki te iwi, Māori tau mai. Tēnei mea nei ki a koutou. Mea nei ki a koutou te hara mai nei. Pera tonu ki tēnā nā koro o te tama. Ta tangata haere ki te hiika. Ka haere ki a hau nei, haere ki te hi tangata. Anei tēnei wā, ta whangai mai amata. Whangai mai tēnei o nā tikanga, tēnei o nā kori. Te tautoko, te whakanui tō kātou nei kuia, tō kātou nei kuia. O reira tēnā koutou, nā iwi, tēnā koutou. Piruini, tēnā koutou. Tēnā koutou nā Pihopa, mo te nota, ai te puku. Whakawhiti ki te waipaunamu, te tai rāwhiti, tēnei mātou miha nei ki a koutou. Nei mai hara mai, whakatau mai. Whakatau mai tēnei, te tei, whakakapi e tēnei. Tēnei kōrero o te kainga, tēnei kōrero o te karake, o te Motuhanga. Whiti ai te ora. Whiti ai te ora. Ka e ki runga, ka e ki rau he tipu e tapu tu ia nui o roi o atua tāne ta wānanga. Hau he tūru ora. U e tipu e tapu tu o atua runga mai atua. E hua te tino, hua te aru, hua te ariki e kia tapa tū, kia tapa rangi. Ki nā rangi nā wāriki, ki nā rangi tatara. Ki eke, tiri tiro nā rangi. Haumie, uie, tāeke, haramai. Tērāna ki tuatai, ne? Mene mai koutou ke. Tēnei rānangi tuatai. Ka pau tau tātou kone ringa. A tēnā rā koutou, e taringare mai nei, e mātaki mai nei, ki nā whakaneke, ki nā whakahaere, ki kone ki te kura Tuarua o Rathkeale College. Ko matiu tēnei, kai kōrero, e kanohi atu nei mo Atiawa Toa. Kai waine tu nui tonu i nā mahi whakaharahara, te Motuhanga me te Whakanohoanga o Waitohiariki Quayle, hei Pihopa Tuarua o te Upoko o te ika. Ai tēnei wā, ka tahi anō, ka mutu, me ki te powhiri, te kite atu rā, kai te takiwā o te toru rau, whārau tānata, kua mutu nā kōrero, waine nui i nā rangatira, i nā ea nei, kai te kite atu rā, mihi nei rātau ki a rātau e rūrū nei, ka re kore, kai whai wā, a muri mai i tēnei ki te kōrero ki te kuia nei ki wētahi rā nei o wana hoa mahi. No reira, ko ia tēnei Waitohiariki Quayle tātou mai rā whakaharahara nui whakaharahara nei mo te iwi Māori rā. I te mea ko ia te wahine Māori tuatahi ki te whiwhi, ki te noho i tēnei tūranga he Pihopa. Mo te hāhi hoi anō te Pihopa Tuarua o te Upoko o te ika. Koe nei te rohe tātou mā, koe ia tēnei ko te rohe o te kuia nei. Nā rohe atu rā, ko te taitoke rau tēnā, ko te manawa tēnā, ko te Upoko tēnā, ko te tairāwhiti tēnā, taino atu rā ki te waipaunamu. Hoi anō, i tēnei rā, kua whaiti mai rātau, nā Pihopa, nā Prihi, nā kaitautoko, ki konei ki te kura o Rathkeale, ki te whakanui i tēnei rangi mō Waitohiariki Quayle.
Ka tira, i te roa nāke o tēnei wā, ka tiro atu hau ki te kura nei e karema, we, te tāhua ke hoki. Me te pō he pēa o e tai he kura Pākehā mo tanata whai rawa, anō nei, te rā, te tāhua o tēnei kura e karema. Tino a tāhua. O hoi anō rā, kai te waina nei ki te atau, tiro atau ki wētahi o nā whare, tētahi o nā whare kai konei, kai roto i etahi nā tauna, tauna o te hāhi, tauna o te kura, wētahi hoki o nā, wētahi hoki o nā tauna kai roto i tētahi o nā whare nei, me ki he peita, nā pikitia peita o nā tumuaki o nā tau o mua, me wētahi o nā tauna kua whakawhiwhia ki tēnei kura. Kai muri hoki āhau, nei, ko te whare karakia, paku no tēnei whare karakia e nari, kai te rongo atu ahau i te nuina, ne? Te nui o te mana ki roto i tēnei whare karakia iti no honei. Nā, kua whakatui ia wētahi tēnei ti nui. Me taku ki a koutou, he nui nā tēnei ti nei. Pēnei nei nā whare tapere prei poi tūkohu, poi tarawhiti pērā te nui. Ana, e toru e nei whare e tū nei i tēnei wā, i te mea, kai roto tētahi o nā whare nei, tēnei ti me ki, ko te powhiri tēnā, ka tahi anō nei ka mutu, ko te hākari tēnā, kai te whakarite nei nā kai mahi, nā kai, te whakahora i nā tēpu i tēnei wā tonu. Anei anō hoki tētahi, tēnei tiri nunui nei, me taku rongora, ko te nui nao nā tānata ka kuhu atu ki tēnei ti, ki te kōrero rero, ki te hui, ki te kai, ki te inu, ki te kai rānei. Me taku mōhio, he whare kai konei, ko nā Pihopa. Ne? Ko nā Pihopa, ko no rātau te rā whare, ka haere atu, ko rātau me ki nā tino rangatira, o te hāhi kai konei, ko nā Pihopa. Nā ati Pihopa hoki, nā kai koneki. Me taku mōhio tunura e tātou mā, ko nā, he nui nā kaumātua kai kone. He nui nā kaumātua, me te raue ki te kite atu i nā kaumātua nei, e wā haerehia nei, e āwhina haerehia nei, e nā rangatahi. Nā, kai tēnei, me ki he tokotoru tapu, nā kura e kōrero hiake nei, kai tēnei hui i tēnei wā. E tātou mā, ka kite atu rau i nā kura, aua kura ara, me taku kite anō, kai te taha o nā kura kaupapa Māori o whakaoriori, nā te kura kaupapa Māori o Wairarapa, ki te atu i a rātau i te taha o nā kura me ki auraki nei kura, ai te kura auraki, e nari he kura hāhi. Kura hāhi kōtiro, kura hāhi tāne pēnei i a Rathkeale, me te kura hāhi me ki ko nā nohi wēnei. Kai roto nā e toru wēnei kura, kai roto o whakaoriori, nā ko tai mai rātau, nā ko te kura Māori te tua whāo o waua kura. Ahoi anō koutou mā, tēnei rangi Kāre kore ka kōrerohia wētahi o nā kaupapa nui a te hāhi, te kite atura kai te kōrerohia, te tikana me ki poronihia, i tai atura rātau ki roto o rānana, ki te taki i wētahi kōrero, e pāna ki nā huarere, tai atu rātau ki reira, ki te kawe atu i wētahi o nā kōrero, e pāna nā whakaro o tanata New Zealand, o tanata hāhira nei, mo tēnei kaupapa,
nā rere nā huarere, ne? Koe rā tētahi o wārātai tino kaupapa. Nā, enari, ka whakaaro akau i te ātāhua hoki o nā kaupapa, kai te nākau o te kuia nei o Waitohiariki, ka kōrero ia he hau e tahi o nā kaupapa pai ki a ia, ana ko tētahi o nā kaupapa pai ia ki te tiro, ki te āta whaiwhai, ana ko te mea tēnā, ko te iti o nā whare, mo te huna kaina, mo te hau kaina, mo nai Māori hoki puta noa i te motu. Ko tētahi ra, ko te whakamate momori, puta noa i te motu. Ki roto hoki o te wairarapa ka kino ke, nā mate whakamomori wai nai nā tamariki. Hoi anō, kai te kite atua hau, kai te ka whai hoa hau, i tēnei wā. Nā e mene mai nei, take tarata i konei, kai relo mau e te mō kia mau e nari kai te pai. I te mea, kai te haere mai ia ki taku taha, nā kai pērā ki a wiremu, hāta kehi ke, nā kōrero a wiremu, tana ta hāta kehi. Ara me te kite atua nei taku hoa, kai te haere mai nei, mene mai nei, tana kanohi ia. Hoi anō, e tātou mā, kai konei rā, kai te hui whakanui te Motuhanga me te Whakanohoanga o Waitohiariki Quayle i Pihopa Tuarua o te Upoko o te Ika. Koe rā te kaupapa whakaharahara te roa nāke o tēnei rangi. Nā, ko tāku nei, tēnei, te kawe atu rai wetahi o nā kōrero, hei whakakiki nā whāruarua o te whakaaro, o te kōrero rā nei. E koutou mai, noho mai nā ki nā kaina, tari nā rerare mai rā ki we nei kōrero, nei, tō tata tonu kia ore hoa, ko mati tēnei. Nira Simmons, tēnā koe. Tēnā koe, ko? Nira. Nira, 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 ko te mea, e tīmata ke i tēnei ata he rangi ātāhu. Ai, kua whiti mai, kua awa kia tamanui te rā ki runga kia tātou. E hara. Nei tāua kua tatatonu mai te whitina mai o te rā kia tāua. Ei whakamahana rei, tāua ei whakareka pēr, ei whakamahana ia tāua kia reka ai nā kōreo. Koi anō. E hoa, kei te whea taki wā koe e mahi ana i tāu mahi? Kua au te ātiriko na ki te kīngitanga, noho anau ki Waikato, nō reira hoki au, e uri nō raukawa. Tau arohenga o roto o te hāhi mihinare kia nei ko te manawa o te wheke. Koina tonu te manawa o te wheke. Te manawa o te wheke, ko tainui te arawa me mā tātua, Pihopa ngā rahu kātene, kuia rā te hepara o tau arohenga, tau ahui amorangi. Heoi ko au ko te ātirikuna ki te kīngitanga nohana ki ngā rua wāhia, te kanohi o te hāhi mihinare kia kīngitu heitia. Koe ngā tonu te kairoto i te inua o te tūna. Well, he honore nui rā mo te kuia nei ahoa. He honore nui rawa. Koia rā ko te tauira o te aroha. Koia ko te tauira o te rangi Māori. I reira au i te hui i tohua ia ki runga o Waimarae ki Taranaki, ki Waitara. I reira tonu au i te wae i whiriwhiri ana te hunga o tēnei takiwā o Upoko tika ko Waitara tau Pihopa Tuarua. Me te kua o taku ngākau i tā rātau whakatau ko Waitohiariki ka tū hei Pihopa mō rātau. He wahine humari, he wahine kaha, wahine whakapono. Nō reira, kona te ngākau, ko tutuki tēnei rā. Tā kaupapa ka kite atua hau, ka rongo atua hau. I ue tahi kaupapa e nākau nui tia nei te kuia nei. Tērā ko te nā kore kaina, ne? Te kore kaina, te kore whare pēr. Ko te kore kaina tonu. Tētahi ko nā mate whakamomori kai te kitea i te ao. O tira ki konei ki tēnei rohe. Ka pēhea ki a koe wērā kaupapa ki puta noa i te motu.
e rā kaupapa e rua nui rawa. E ngau nei a tātou te iwi Māori. Ahakoa no te whi iwi, no te whi taone nui, e ngau nei e rā mea e rua te kāinga kore, te mate momori i a tātou katoa. Ko te kāinga kore, he take te nuinga o te wā e ngau nei te hunga e noho ana ki ngā taone nui. O tira ko ngā mate o roto o taua take, e āhuarite ana ki te colonisation meki. Te kore mahi, te uauatanga, ngā pēhitanga e pēhi nei ai te hunga pōhara, te hunga rawa kore, nā rātou a tēnei taumahatanga e pīkau nei. Hoi anō, ko tā Waitohiariki e hia ai, kia kimi he rongoa, kia aru atu te hāhi ki e nei tangata. Kaua e aru atu ki te hunga whairawa, me aru atu te nei hāhi, te hāhi mihinare, tōna hui amorangi e tūpoko tika, ki te hunga kore kāinga, kia whiwhi ai he rongoa, kia whai kāinga rātou. Ko te tūmanaku ia kia whai kāinga anō i roto i te hāhi. Me taku ki te atu i tana hia ki tētahi kaupapa pēnā i te kōhanga reo. E ako nei te reo, tērā pēr ka whai wā ki te ako i nā kōrero te whakapono. Te whakapono mihinare ki roto i wera tērā momokura. Nā i runga tonu i tērā ka whakaro ake hau mō tēnei kura. Te tāhua o... tāhua ke tēnei kura, ka hikoe koe haere nei, anō nei, kai roto au tētahi o nā kura Pākehā nunui o roto o tāmaki. Tika. Ka kite nei tātou ki roto o Waitaha, nāna pēnei tēnei, nā kai tua whenua nei, me te tāhua. Ki te atua hau te tāhua tonu o te tū o nā tamariki. Tika. Nā rātau mātau i tiaki. Ia mātau e whakaike ana ki runga ki te kura nei kei reira rā ngā tauira o te kura. Haere pēnei ana, haere pēnā ana. Ana, e hara i te mea kai te whakahāwea, kai te hara nei, e nari kai te whakaroa ki hau. Paikare, kai te kite atu hau kiri Māori, kiri Pākehā, kiri Hainamana, kai konei katoa. Nei, kai pōhehe tātou ma tānata whairawa noho e nei kura. E nari, kau. Mātua rā me mohe o tātou ko tēnei o ngā hāhi, ko te hāhi mihinare, e tātai ana ki te iwi Māori. Ki ngā iwi katoa, puta no i te ao. Po tēnei tētehi o ngā hāhi, puta no i te ao. E timata ana i roto o Inarangi, i roto o whenua ke. Engari te tau kotahi mano warurau te kaumāwha, i tau mai tēnei o ngā hāhi ki runga o Aotearoa. Tuia ki te whenua? I pōneke nei ko waku tino hoa, no St. Paul's i te awa Kairangi. Nā, ka kōrero mai rātau, tā rātau tino miharo ki te tikana Māori. Nā ko rātau e nei kua whātau i taku taha e ako ana i te reo, e ako ana i nā tikana. E pai ai te tiki atu, te whakamahi e tahi o aua tikana, hei paina mua tātou tamariki. Nera. Kei te pērā te hāhi nuku no atu i te motu. Nera. Ko tērā te tumanako i. Kua whai wāhi tātou te iwi Māori ki roto o tēnei hāhi. Kia Māori ake te tū. I nei rā, i tēnei rangi, ka whakawahingia Waitohiariki hei Pihopa i roto i ana whakapaparanga Māori, i roto i tāna tūnga hei Māori i runga i te mata o te whenua. Nō reira, ka tāia tonu te Māori ki te tohu, mea hupewhi ana i roto i tēnei hāi. Nā koina pia te tātou tino kite i nāe nei, te tino whiri, ana tikana. Nā i tēnei wā, kāta mātaki atu ana koe, tērā te rere o te wairua Māori, o te wairua
Pasifika o te wairua Pākehā nei, kua hono anō nei e mea whakaranu hia, kua kotahi haere. E nā koe rā te taku mōhio, ko te whakakotahi tana o nā iwi i runga i te whakaaro pai, o runga i te whakaaro kotahi. He mea nui tērā. He mea nui tērā mo te hāhi. Nera? He mea nui rawa. Ko te kōtuitui o enei ahurei katoa. I te mea ko te atu e ki ai, he tamaiti tātou nāna. Ai, kia. Nāna no tā tāua Māoritanga i homai kia tāua. Kore tāia te karo. He Māori. Ao ngāke o te rā, he Māori tōna tōrengitanga, he Māori anō. Nō reira, kua roa rawa aku tūpuna i roto i te hāhi e whawhai ana kia Māori mai te tū, kia Pasifika mai te tū, mō rātou kia Pākehā mai te tū, mō te hunga Pākehā i roto i tēnei hāhi. Kua tūtuki, kua whai tūranga te pihopa o Aotearoa me ōna neke hanga katoa. Anō nei, nā runga i o tātou a rere kēna, kua kotahi tātou. Nera. Tika. Aha kua e maha o nā wāhanga, kotahi tonu te tinana. Nā koe nā te mea, kai te kite atu au i tēnei. Me taku rongo atu i waku hoa, o tā rātou tino, Pākehā katoa. Tino hihia nei ki te hara mai, nari, nā runga i nā whakaneke tētāia. Nō reira, ko tai mai a Matiu, ai kawe mai i wētahi tuāhua o te aroha, o te tūmanako, te whakapono ki konei. Mō koe ka kite atu ai wētahi o nā kaupapa a nui a te hāhi e taki nei, e kawe nei ki te ao. E kite atu au i te tikana Pasifika, i haere nei ki rānana, ki te taki nā kōrero mo nā huarere, e pāna hoki kia rātau, tērā mate mea, aituara nei te rewa tana o nā wai, ane kai nei nā whenua. Nō reira, he nui nā kaupapa, kāre noho e rongo hia, nari kai kona te hāhi e taki haere ana. Tika. Ko tērā tetehi o ngā kaupapa nui o te wā, te whakaweratanga me ki o te ao. Ko tā te hāhi, nā te atua tēnei ao i hanga. Nōna te rangi te whenua me ona mea katoa. Me tiaki. Nā reira, tika tau i haere tētahi māpū ki rānana, ki ngā rangi, ki te kōrero tahi. I te mea, ko ngā tātou whanaunga o roto mai o te moana nui a kiwa, ko rātou ngā mea kei te mura o te ahi me ki, o tēnei o ngā kaupapa, i te mea kei te piki tonu te moana i runga i a rātou. Ko tātou anō, tātou te Māori anō tērā, ngā marae tata ana ai te taki moana, moku ake ko kāwhia moana, ko Aotea, e rā momo takiwa, kei te piki haere. Mō koe kei te kamahi au i te taha o tētahi rōpū ko te City Mission. Nā wētahi o rātai, me taku mōhio, kei te hāhi wētahi o wēnei tūmomo mahi ki te āwhina, ki te tautoko i te rawa kore, i te huna pani, kei wahora, kei roto i nā taone nunui e mahi ana. Ne? E mahi awa mahi runga i te whakapai e meana te ariki, ka kua te hunga rawa kore, ka kua te hunga e tangi ana, ka whakamāri e tia rātou. Koe nā ngā whakatau a te ariki a ihu i aia e kauwhau ana. Ko tā te hāhi e whakatina nāna i ngā hia i ngā tohu a tō tātou ariki a ihu karaiti. Ko ngā mahi o roto o ngā taone nui, ko ngā City Missions pērā rawa i roto o Tāmaki, roto o Kirikiri roa, Pōneke,
ko te whakatinanatanga o tēnei mea te whakapono. I te mea ka ki anō te paipera, mau tō whakapono ki te kore he whakatinana i aua whakapono. Kaua haere ki te karaki e tuku ino e nahe a te rātapu a te mane hoki anō ki te pāpara kauta ki ētahi atu mahi. E kao, me whakatinana tō whakapono ia te rā. Ko e rā momo wāhanga o te hāhi kei te pērā rawa, ki te whakatinana. Mō koe, e aroha mai mō waku kōrero, engari ka tiro atau ki a koe me taku ki te atu i te rahi o te kaumātua, o te kukuia, kei kone. Ana, kei roto i te hāhi, ka te mau i ngā tohu o te hāhi. Me taku whakaro ki te tiro atu ki a koe hoa, me ki rangatahi. No reira, hea tēnei a te hāhi i nā kau nui ai koe. I au e tupu ake ana, i haere au ki tētahi kura o te hāhi, pēnei rawa i tēnei o ngā kāreti, kei tāmaki ke, ko Dilworth. Dilworth College, Kaina au ki reira, he oi i au e tupu haere ana, ko taku kraua tērā ko ia te ringa tohu mōku. Nānā no i tohu kia pērā au. Nānā no i whai whakaro kia aru atu ki te taha wairua. Ka mutu au i te kāreti Dilworth, tō tika rawa taku haere ki te kura minita, ki Hoani, ki roto o Tāmaki Makaura. Ai. Te kaumātoru aku tau, ka motuhia hei minita i roto i tēnei hāhi. So ko tata te kautau au i nānei, ka noho hei minita mo te hāhi mihinare. Nā te atu i karanga, nā no i tohu. Ai tika tāu te nuinga o a mātau minita, he koroheke he ruruhi. Engari, kei te piki haere, te hunga rangatahi e hiahi ana kia pēnei rawa te oranga. Ko te mea nui i roto i enei momamahi ko te aroha. Kāre he kuputu atu i te. Ki te iwi, ki te hunga katoa. Ai. Au e. Nā, i tērā, i himata pēnā mai koe ki roto i te hāhi, kāre kore, kai te kaha, kai te pakari tonu o whakaro mo te whakapono ki te hāhi. Ai. I reira au a whakaro i roto i a hau mai taku whānautanga i au e pēpi haere ana, haututu haere ana, mo te katoa o taku oranga, he ngā kau nui tōku ki tēnei hāhi. Tēnei te hāhi o taku whānau, i kuraina i taku kraua ki te aute, mai taua wātaino mai ki tēnei wā e whānau mihinare mātou. Nā, nei anō ko te tuarua o taku miharo atu ki a koe anei. Ko tō reo. Ko te wiki tēnei o te reo Māori. Ai, tika. Me te mahuru Māori, ana. Me te mahuru Māori, ana. Paraone, ki ora, paraone. Ai, taku whanaunga tērā. Nō raukawa tonu tērā. Na huri hea paraone, kia marama te roa. Ahoi anō, no hea tērā. Well, no taku kraua anō, nāna i whakatō te kākano o te reo i roto i au. Hoi anō, i kuraina, o ai haere au te kohanga reo. Ana, koina. Ka mutu i au i te kāreti whai ana i te reo Māori. Nā te hāhi anō? Ai. Roto i ngā neke hanga o te hāhi. Nā e whakapono ana au ko te hāhi tonu tētahi puna o te reo. Ai, tika. I te mea tōku māma wōku korau o kui ana pēnā katoa kaha ki roto i te reo. Au e, taukiri e, hoi anō e hoa, me he mea kua whai wā koe, kua haere. Nā, kei te pai, kei te moia, kei te whakarite mai, nō reira nā mihi ki a koe. Mo tēnei whai wā nei a hau ki te kōrero ki a koe, mo tētahi wā poto, nari, kei te moia au ki te he kaupapa anō tā hau, nō reira, ko tāku te marina nui ki te noho ki te kōrero ki a koe, hoa, nō reira. Mā koe kōrero, haere atu. Kia ora rā. Ngā mihi nei, tēnā.
No reira ra e koutou mā, ana, ko matiu tonu tēnei, matiu tahi, e kōrero nei, e pāho atu nei ki a koutou. Me ki te mana kaina o tēnei takiwā, nei kai konei mātai, kai te kāreti, Rathkeale College, ko te kaupapa whakaharahara i tēnei nā, ko nā mahi a te hāhi mihinare ki Aotearoa, ki New Tireni, ki nā mautere o te moana nui a Kiwa, ko rātou rā wēnei, kua tū nei tēnei kaupapa whakaharahara, te Motuhanga me te Whakanohoanga o Waitohiariki Quayle. Hei Pihopa Tuarua o te Upoko o te Ika. Me te ahara, kai konei au, kai roto i te whitina o te rā, aha tāhua e kare mai, tēnei wā, i tēnei ata, i tai mai a matiu ki tēnei kura, pona wiriwiri ana i te mātautau o te whenua, i te makariri. Nari e nāia nei, kua whiti mai, kai te rongoa hau i te mahana o tamanui te rā. No reira, me ki ko tai mai anō, he manuhiri ki taku taha, ki konei au ka kōrero a mau, tēnā koe e kare. Tēnā koe e tamatua? Konei a matua me matua ana ki a rau. E ka mā. Ko matiwa hau e hoa, te kairepea te huna e whakaroko mai nei mōhio, na ka tahi anō tāua ka tūtaki. No reira, aroha mai e nari koe? Kia ora, ko taku ingoa ko Robin Pōtangaroa. Kei a hau i nei wā te tiamana o Ngāti Kahungungu ki Wararapa, ko Ngāti Kahungungu ki Tāmaki Nui Aurua Settlement Trust. He parishioner i a hau, ki ro i ta hāhi o Auntie Wai. Robin, ki te ata hau i rongoa, kai te rongoa ata i tō inua, me ki kua haupea tētahi i tika te ako a nā hitori Māori ki a mātau i roto o mātātua, i roto o Ruatoki. Ana ko tētahi o waua hitori ra e kōrero nei mo Piripi Pōtangaroa. Ko Paura Pōtangaroa. Paura, aroha mai, Paura Pōtangaroa. A Pōtoro? E ke ana ia rātou mai i aua wā he a Pōtoro. A Pōtoro, nā. Nā, i tērā nā koe, kai te kōrero ki te whānau. Tika tōni ko taku whānau. Mi ara tēnei kia. No reira, ko koutou tēnei kare kore te hari me te koa, ko tai, tā koutou wahine. Ko tēnei rā, ta māhini. Ko tēnei rā, te rā whakahirahira i a tātou a Ngāti Kahungungu, i a tātou anō a Rangitāne. Ai. Ko tēnei te rā nunui. Nui tēnā ko. Me whakapākia ki a koe. Ai. Not since Governor Grey, and not since the kōrero of the prophecy upon the marae at Te Odiodi, have we in the Wairarapa seen an event like this. Oh my gosh. This is how special this day is to our people. Yes. And when we say hari and koa, the tears are flowing within. Because for us to see one of our own, to be declared a bishop, but not only that, it is actually one who carries a name that is significant, Waitohiariki. Yes. You know, she comes from a family who have been very church orientated, whether it be Anglican, whether it be Mormon, and whether it be the church of her father, the Church of the Seven Rules of Jehovah. Yes. She has a legacy of faith unto God in her family. Her brother was a bishop in the Mormon church, recently passed. And she... So it's right there. It's... The essence of this family is a faith and a belief in God, irrespective of the hāhi. Yes. You know, so, e wahine ronga nei. Yes, and
this is reflective of her, isn't it? Or I think you see And in here, the heritage. it's a heritage, but if you were to know Auntie Y, you would know that she has given everything up for God. She recently retired. Yes. She didn't know what she was going to do. Yes. And she just says, God will take me where he will take me. Believe it or not, I was her proposer for her to be the bishop. I was going to ask that, and it must have came from somewhere, and that I wanted to know. In myself, I wanted to know, I wonder who started the push and that too. Well, the thing is that she says, bro, I have to go to this thing for the bishop because I'm standing for bishop. Can you drive the van? I says, oh yeah, okay, then I'll drive the van. Oh good, now that we got that sorted, can you be my proposer? And I says, well, what the hell is that? I said, I'm a Catholic. And she says, oh, well, you got to say these nice things about me. I says, take it for granted. And she says, and I don't know anybody else who can stand up and talk 10 minutes for nothing. I think that's why you and I are sitting here, and we can do that. Oh yes, and I have to tell you, the day of the election process, Archbishop Don, he was instrumental, even though I was writing, because I hadn't bothered to write a speech, but he gave a sermon on the characteristics or the principles of what a bishop should be. And as he was doing that, I was actually writing what I believed the characteristics of a bishop should be. And I can tell you as Robin Pōtangaroa that Auntie Y has the grace of God upon her. Within our little church, of which we had roughly 14 people come every week, roughly, there was another part of the Anglican church which had a bit of a disruption. She invited them to come into our church. It flowed to over 100. And she's a person who can build relationships. And one of the characteristics of a bishop, if we go back to the early days of the church, is like a shepherd. Yes. It's the shepherd that brings the flock in. Yes. And I aligned her to somebody who can be a shepherd, who can bring a flock back and actually look after that flock and bring it back into a paddock. And so she has the sheep. In Treaty Settlement, I got the goats. You know? Yes, I see. No, look, and you got to tell me in that with the people, the full force of the people behind it. Yeah. I'm curious in that, where are our rangatahi? Because I see them here. Yes. I see so many rangatahi right here. Well, at the back I have seen the acolytes, which are a lot of the young Pākehā ones. There are a few Māori in there, I would hope, but these are a lot of the people who come to our church, to our Māori church, Te He Parapai. We have a antrium where young people learn about the life of Christ, the love of Christ, how to be a good Christian. Auntie Y has helped grow that with one of our other resident ministers, Reverend Liz, I forget her surname, but they've been the ones right behind the growth of our church at Te He Parapai. Okay. Things starting to fall into place, and that Waitohiariki is a very special person. Very special, very humble. Yes. Humble, yeah. But you can't take her for a fool. Well, because she'll have you. No, you're not the first person to say that. That's good. That's something that we've heard, and while in that there's a absolute softness in the heart, and there's also a good strength in it. A very strong strength. I would probably hazard to say some of the other bishops have found out. Okay, she's not going to be just sitting there and bishoping, and she's going to... Oh, no. So, do you know what's going to happen here? This is the ceremony itself. I think it's going to be starting soon enough, but I think everything's here to a time, so if your time says midday, I don't know, maybe middays it's absolutely starting.
But I think that's just getting everybody ready to get ready. Okay, the bell tolls and their rings and that, and letting everybody know at this right. Yes. No reira e tātou maka te mātaki atu i nā pirihi, nā Pihopa, e whakareri mai nei ki muri a Māua, Māua ko Robin i tēnei wā. Hoi anō kei te pai tēnā, ko tangi te pere, ki te taki, ki te whakamōhio i nā tānata, haere mai, i pērā tonu i nā hāhi katoa, koe rā hoki te mahi a te pere, ki te karanga i tōna minena, kia nau mai, haere mai, kia piki mai hoki. And something that I saw which I felt was quite cool. I saw kura kaupapa Māori here. Yeah. And that tells me that it's right across the community that she works in that, because, normally the kura kaupapa Māori, they stay shy of these type of huihuina. But here they are. Here's the local kura kaupapa Māori with the Trinity. Yeah, with the Trinity schools. Yes. Yep. This is really big for us as te iwi Māori, but it's really big for our Pākehā community. What I would say in closing was that at the marae for the last 2-3 days, everybody who attends church, who are parishioners, whether they be Māori or Pākehā, have been helping at the marae preparing for the kaihākari. Preparing for the tables, all the things that will go on the table. Amazing. We didn't have enough time to cook all the kai. A cord was put out. All the parishioners came in, took some of the roasts home and cooked the roast at home yesterday. That's the sort of drive that's going on. I got to tell you, and it's like that too in where I am in Te Awa Kairangi. And at St. Paul's, some of the parishioners there and the deacons, and a couple came over home yesterday, and they says, "You're going up to that thing, Matu?" Yes. And they says, "We were out walking up in the hills, and we saw these flowers growing up along the trees." And I said, "Pua wānana, puangiangi." And they says, "We picked some, Matu. Could you please take this and that to the venue, and please, and that on our behalf," because they couldn't come. And I thought to myself, there it is, and that. Māori atu, Pākehā atu, Tangata Pasifika atu, doesn't matter. The strength and the conviction of the whakapono is deep, runs deep. And the thing is that this is an occasion where we show the Christ-like love that we should have for each other as Christians, is what we practice to be. And Auntie Y leads from the front. Oh, look at that and that. Well, look, I better let you go in that. I know in that you're most probably part of all this and that, and and I know in that if it was me, I'd be wanting to be right there. Well, actually, I prefer to sit right at the back. Oh. Easy access out of here. Hey, look, and I just want to do for our listeners and that about Rathkeale, and that, so they understand that Māori atu, it doesn't matter who you are. This school is open to you, isn't it? Yes. This is probably the only event in the Wairarapa that could host this. Lock, stock and barrel, all on the same property. And the relationship that Te Heparapai has with Rathkeale have opened their college to us. And that is the love and affection that she has held within the community, within our Pākehā community, within the church. And we have a lot of kids in that go to Hukarere and to Te Aute. And this is part of they're part of this, eh? Yes, part of this. And yes, we've had Māori come to this college. A couple of my own family attended here in the 70s. And they went on to bigger and greater things from here. This is a good college for young people in a Christian environment, but a growing environment educationally. I got to say, and I do remember and that being totally impressed with Marama Fox. Marama Fox. Her boys went here. Yes. Oh, did they?
And I remember them in that when they were doing in the Māori speech competitions and things like that, and they goes, oh, which school is that boy at? And it says, oh, Rathkeale. And I said, and they where? And well, they came over here and they soon found out. Yep. It is that good a college. Yes, yes, and I myself went into some of the to use some of the facilities, and this place is, as they say, tū meke. Oh, you know, absolutely tū meke. We were that impressed with them allowing us to have this event here, and their kids are there. They're waiting on everybody, and they can show everybody where to go. The whole college has been open, and it's still a school day. Oh, I've been watching who I presume are the staff and teachers, and I am impressed with the way, you know, they're not lording it over people. They're not doing, but they're in actual fact they're just a helping hand to showing people where to go, what to do, or you know where they are. I'm impressed and that with these people. I'm impressed with the staff, and I'm totally impressed with the tamariki. And it's so nice to see young Māori boys and that, and probably young island boys as well, and that, and the way they carry themselves in this place, and that, oh, it's just lovely to see, and that, and in some ways it's a real throwback to the old schools and that, and you know where they were young men. Young men. And young men in the church school. Yeah, well, I went to a church school and Tipene? No. Hatopaura. Sorry. No, you're good. Hatopaura. I'd say these are young men. I think we were rat bags. But I tell you what, and that they're still strong, and that it doesn't matter who they are, and that our young people and that are. As I see here and that, I mean, I just love and that seeing the way they're dressing, the way they carry on, the way they carry themselves and that. I mean, it's just so awesome and that to see that sort of thing. And dare I say it, right out here in Wairarapa. Well, I think Wairarapa has some great attributes, and if they can be showcased and showcased for the rest of the world, albeit. Oh, absolutely. I mean, a lot of people probably don't realise where the school is and that Rathkeale and that, let alone have heard where it is and that. No reira, I'm going to spend a bit of time in it to tell the audience and that people in that who are watching where Rathkeale is and why it should be a school that, hey, kei te pai to consider it and that to send our tamariki. Yep. You know. I think as an old boy of Hatopaura, one of the things that we should always strive as Māori is education. Yes, absolutely. When I was at school, there were the 3 R's: rugby, arithmetic, and religion. But education is the key. Yes, absolutely. And it's because today and this morning and that I heard one of the speakers and that mentioned and that te Motuhanga. Oh, Motuhanga. And as a person that came through a kura kaupapa system and that in Tāmaki when it was getting built or building up the kura kaupapa Māori, Tuki Nepe, you know, she took and that the kōrero of the Motuhanga and made it into te aho matu as they know it now in the kura kaupapa. So the legacy here that Wai and that carries and that. Ooh. Yes, and I will tell you the legacy that Marama Fox's sons carry too. Oh, yes. They are descendants of the Motuhanga. Oh, it shows. Sorry, I should rephrase that. They are descendants of that teaching. Yeah. Of that teaching. Yeah. It shows. Yeah. It shows in that. And I've always said, honestly, I have always said, when you listen to those kids coming out of Wairarapa, because that's the Motuhanga is coming through bit by bit and slowly, and it's already out there in the kura kaupapa Māori, but a lot of people don't realise the Motuhanga is here. Yeah, and his writer was Whakanohoanga Jury. And Whakanohoanga Jury is the tupuna of those boys. Oh,
Well, see, There you go. hey, Yep. wow, it shows. Yep. It shows in that, and it certainly shows in that, and Whai Wais and that, you know, the kōrero, the history for her, that, you know, she was born of Ariki. Born of good, solid Christian values. Yes. You know? Yes. You know the thing in that, which is always amazing, which has amazed me, is you know, the Mormon side and the church side, and that, and there they coexist, and here's the product of it. Yep. There it is. Yep. And I think in that this day is, you know, just absolutely worth celebrating, and I can see why the people of Wairarapa and that are just so proud. We're definitely proud of Auntie Wai, and we're all in behind her. Yes. You know, and she has a huge job as a new bishop. Yes. In her district, and we would give our support to her totally. And even though the role I play within our iwi is a particular role, I will give her my unconditional support. And I think that's the way it is in there, because you got to have a whakapono, eh? Yes, and you have to have those around you that you can call on to support you, because the burden shouldn't be carried alone. Yes, sorry, absolutely, and you're as good as that support, and that those people that are on your back, behind your back, and that are around your back, and they're just, you know, with a hand on you, and they're not pushing, but just there, and that, they know, and they know that if you ring, you go. Yes. Oh, that gives such a beautiful picture for our listeners and our viewers, and that about Waitohiariki, and oh mate, it's a lovely, it's a beautiful picture, and that for them to look at, and but it's more than a picture. It's actually a real person. It's a real person. Who's it's a doing real story. Things in the real world, and who has a real vision for how she wants, as her time as bishop, for it to be seen. And that's about the regrowth of the Anglican Church within Māoridom. Aye. Yeah. Well, I really wish her the luck, and my mum and that will be listening to this, and that because she's a hardcore Anglican, and that, up in Mātatu and up in Ruatoki there, and she carries the faith, mum, and so I think it's just awesome, and that. And I'm just so happy myself and that I was here to be here and to witness and that. And I'm really hoping and that the organisers have said and that I can spend 10 minutes. And if I spend 2 minutes and that, I'll be happy with that. Yeah. And because I have a feeling, I know the special essence in that person that's in there, and dare I say it, I want a piece of it, and I want to touch her because it's a special person. Yes, and she's not afraid to show her feelings. If she feels she needs to have a bit of a tangi while she's giving the sermon, she'll have a tangi. Oh, yes. But she'll tell you the truth from the bottom of her heart. Oh. And that's what you want in a leader. Somebody you know that is the essence of that person. No reira, e te rangatira, kei te rongo atu i te tangi o te pere, tērā pēr ka tuku atu i a koe ki te haere, mā koe whakaoti i tēnei, nā mihi ki a koe, nā kōrero a tāhua, kua marama mai nei mātau ki tēnei kukuia, ki tēnei wahine, ki tēnei tipua, o te hāhi mihi nare. No reira, tēnā koe, nā mihi rā ki a koe. Tēnā koe. Nā mihi mahana ki a koe. Tēnā. Kia ora. Kia ora. No reira rā e koutou mā, rā ko hoki mai rā kia hau, kia matiu i tēnei wā. Kei hea nei, ko ai, kei hea nei tātou i tēnei wā, kei te kura, kei te kareti o Rathkeale tātou. Kei roto i te taone, kei waho tonu mai i te taone o whakaoriori, tata atu ki te marae o te oreore, nā ki konei me ki ko te kāina ko Masterton, ne? Kei roto i te Wairarapa. Nā ko tēnei
tēnei hui ko te Motuhanga me te Whakanohoanga o Waitohiariki Quayle. Ko tēnā kōrero ko te Ordination me te installation of Waitohiariki Quayle as the second bishop of te Upoko o te Ika. Me te hae tātou mā ko ia te wahine Māori tuatahi kia tohua ki tēnei tūna ātāhua nei me tā tātou rongo mai a Robin nā Pōtangaroa nā he tino wahine tōna kōka, tōna whaia, tōna anati me te aha kei muri aia ko nā hapu o te wairarapa nā rātau tēnei wahine, tēnei tuahine, tēnei māma, tēnei kuia, tēnei kia ahau nei e tipua tonu tēnei wahine, e tipua e nui te aroha, nui tōna nākau, pāreka kia ia, he hare te pāreka reka engari rawe kia ia, te kuhu haere atu ki roto i o nā hāpori, ki reira, ki te kawe atu, i nā kōrero te rongo pai o tōna whakapono, me te hara o tōna nākau, ko ia tēnei, e rānona tia nei, e rongo nui hia nei, koe rā Waitohiariki Quayle. Nā kōrero katoa, kua rongo hau mōna ara, he kaitiaki, he kai manaki, he kai arataki, he para mo tōna iwi ki te wairarapa, mo tōna iwi te iwi Māori, mo tōna iwi me ki ko te whānui tana o New Tireni o Aotearoa, e hara i te mea ka noho puku ia ki roto i āiano, ki roto i tōna no kaina, i tōna no hāpori ehe, ko tēnei kuikuia, ka putātu i tēnei rohe, putātu i te motu, ki te taki, ki te kōkiri, i nā kaupapa o te hāhi. Anō reira, koe rā tā koutou e whakarongo mai nei, i te roanake o tēnei rangi, me ki i tēnei ata, i himata mai nā kōrero, ki te pōhiri, mai te pōhiri, kai te neke atu rātau ki te Ordination and Installation. Nā koe nā te kōrero, te Motuhanga, me te Whakanohoanga o Waitohiariki. Ki muri āhau, kai te kite atu ko te hāhi tonu tēnei, ko nā acolytes, ne? Nā acolytes ki mua, ko nā deacons, ko nā bishops, nā pihopa, kai konei katoa rātau, kai te whakareri atu, ki taku mōhio, ka kuhu atu rātau, ki te whare karakia, anei konei, ko te motuhana me te whakanohana. Ko tēnei he nui nā kōrero mō tēnei tēnei wāhana o te rangi. Tuatahi ka kuhu atu rātau ki te whare karakia, ki nei ki te worship space. Nā ko tēnei wāhana, ko te tomokana, te procession. Nei, ko tēnei mea te procession, kai waho katoa nei rātau, taku ki te atu, kai te taki wā o te ono te kau, te huna e mau nei o rātau kākahu mā, me o rātau tohu i te tūna, o rātau tūna. Nā, ka kite atu nā acolytes, ko rātau kai mua, ko rātau kai te kakawe atu rātau i nā me ki nā pau, kai runga i nā pau ko nā ripeka, nā ko rātau ki mua.
Ka haere atu rātou ki mua, ka kū atu ki roto i te whare karakia, ka karangahia rātou, kātahi ko te whakatika, the gathering of the community. Nā he waia ta whakamoemiti, the song of praise, anā ko te hau i te rongo, the forgiveness. Ne? Koe nā tēnā. Ko te whakaangitana, ko te presentation tēnei, a whai muri i tēnei, anā i tēnei ko nā āti Pihopa, ko rātou nā kaitaki i tēnei wāhana o te rā. Ka whai muri i tēnā ko nā whai kōrero, ko te himene nā wari, ka whai muri mai i tēnā, whakarongo ki te kupu, ko te rongo pai tapu, the gospel reading. Ne? Whai muri i tēnei ko te whakapono, the creed. Ko te whakaherena, the commitment. Te rāno, ko nā āti Pihopa anō tēnei. Ko te whakataranga, ko te invocation tēnei. Ko te Motuhanga, the Ordination. Koe nā tēnā. Whai muri i tēnā ko te whakanohana, the installation. Ka mutu mai konei ko te mihi whakahari. The acclamation, te maunārongo, the peace, te whakawhetai nui, the great thanksgiving, te inoi a te ariki, the Lord's Prayer, the powhiri, the invitation, inoi, mo muri te hapa, prayer after communion, himene whakamutuna, the closing hymn, te haere nātu, the dismissal. Nō reira e ahua roa tonu tēnei wāhana o tēnei rangi. Ka mutu tēnā, ka puta mai, ka muta mai te whare karakia, i tēnei nā, ka whakareri mai te whare o te ora, ka karangahia nā iwi ke kuhu atu ki te hākari. Muri i te hākari, anā kua hoki haere te mine nā, ki wō rātou kāina. Me taku ki te atu raki nā Pihopa i tēnei rangi, me ki ko te General Secretary, koe ni te kōrero nei, the General Secretary bearing the Primatial Cross. Nā ko tēnei ko the Most Reverend Donald Tamihere. Ne, ko ia te Pihopa o Aotearoa, kai tana taha ko te Archbishop, ko ia tonu pia te Archbishop of the Anglican Church in Aotearoa, New Zealand and Polynesia. Nā kai tana taha ko te Most Reverend Fremi Kama, the Bishop of Polynesia. Kai tōna taha no hoki ko te Most Reverend Philip Richardson, nā ko ia te Senior Bishop mo te tikana Pākehā. Ne, kia marama nei tātou e toru nā tikana, tērā ko te tikana Māori, tērā hoki ko te tikana Poronihia, tērā hoki ko te tikana Pākehā. Nā, kai konei me ki o nā rangatira o ia tikana ki te kawe i nā whakahaere. I kōrero nei au i te order of procession, nei e kōrero tia nei ko te crucifer, ko rātou e nei kōrero nei au ko nā tamariki we nei me ko nā rangatahi, ko rātou e nei kai te kawe i nā pau. Nā pau e tū nei nā ripeka, e rua rāua, nā ko rātou ko te crucifer. Ka muri i tēnei ko nā civic guests. Ka muri we nei ko nā licensed lay ministers. Ka muri we nei ko nā visiting clergy. Ka muri we nei ko nā diocesan clergy. Kai muri we nei ko nā ecumenical partners. Kai muri a rātou ko nā bishops. Nō reira e tātou mā, kai te rongo a te wairarapa, i te nui whakaharahara o tēnei mea o te mana o te hāhi mihinare i tēnei rangi. Nō reira e tātou mā, e toi haere atu nei tātou ki te wā, ka kuhu atu. Kai te rongo atu i nā reo, o nā tamatāne, o te kura nei, e wai atu nei ki muri i āhai. Nō reira, e momo nei kai te karanga atu ki te crucifer, ki tēnei rōpū, mua tā rātou kuhu atu ki roto. Nō reira e koutou mā, nā kua hikoi atu, kua taki haere atu
nā tamariki e kawe nei i nā pauripeka, nā ko rātai we nei kai mua. E tātou mā, kai te mau tētahi mea ki taku korokoro, kai te rongo ata, hau i te wai i kamo, kai muri nei e hiheia nei ki te puta, taku miharo hoki, ki tāku e rongo nei, ki tāku ki te nei, mo te nā mahi a te hāhi mihinare i tēnei rangi, te whakatau. Ia Waitohiariki Quayle, ki tēnei tikana te hāhi, te Motuhanga, me te Whakanohoanga, hei Pihopa, Tuarua o te Upoko o te ika. Kai runga tonu e rā i te kōrero, kai runga tonu hoki i tēnei kōrero, ko ia te wahine tuatahi, wahine Māori tuatahi ki te kawe i tēnei tūranga. Nō reira e Waitohiariki Quayle, mō koe taku rongo atu rā i nā kōrero, kua kōrero hia mōhau, kei te mōhio a hau, ahakoa te huri haere i te motu, ki te kimi haere i a koe, i kitea koe i runga tonu rā i tau. He mea tautoko nā te māngai. Hei pāho.